Brate, znam ja jednu kuću. Ima jedna kuća 24 sata, nijedan čovjek nije mogao provesti u njoj. A znam ja, brate, onu kuću kod one stare trgovine. Znam. Tamo niko nije probao 24 sata. Svi koji unišu unutar nama su umrli u roku 2 sata. Mogu si mi ići probati. Hajmo, ali baš mi nismo normalni. Hajmo, brate, hajmo. Brate, drogi, šta je ono tamo? Neki demonski napis, ha? Oj, brate, vidi baš onega napisa. Oj, brate, dragi, šta je ono? Ja se bojim. Oj, pa brate, ja sam se usrao. Oj, brate, jel to ona Granny iz igrice? Oj, pa brate, bježmo. Brate moj, ne možemo mi njoj ništa ovako. Ali zato može ovaj pištolj, mada je na komadu se sjeća. Sad ćemo vidjeti Granny. Pa brate, njoj nije ništa. Brate moj, mi moram bježiti, ovaj pištolj izgleda od Kineza. Bježmo, brate, bježmo! Pa brate moj, ovo je zaključano, moramo se sakriti. Oj, brate, pa šta čekamo, bježmo. Ljudi, a vi ako želite part 2, nama se pretplata na kanal. Lajkujte video. Odmah. Odmah već.